Bila je to najduža opsada jednog grada u povijesti, nešto što se nikad nije dogodilo nigdje u svijetu. Te stvari nikad se ne mogu zaboraviti, pogotovo ako ste imali teže traume neke ili šta ja znam, tako te stvari. Edi Skolar tada imao 18 godina, nalazio se na prvoj liniji fronta. Žene, djeca, nedužni civili, 92. u Sarajevu gađalo se sve, čak i ljude u redovima za kruh. Jedini put prema izlazu iz grada bila je aerodromska pista, koju su mnogi pretrčavali kako bi se domogli slobode. Pucali su po nama kad smo išli preko Igmana, to mi isto bila jedna trauma velika. Od tih ljudi koji su trčali tamo i stvari potekla ta ideja o tom tunelu, svak živi razmišljao o tome da ide ispod te piste u stvari. Razmišljanje se ubrzo pretvorilo u realizaciju. Četiri mjeseca i 4 dana, 200 ljudi kopalo je tunel, 24 sata na dan, u 3 smjene, uz kramp, lopate i svjetlost lampi na jestivo ulje. U Sarajevu se radilo sa metalnim ovim remenatama. Bila je to najstroža tajna Sarajeva, priča nam jedan od arhitekata Nedžad Branković, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam negdje 24 puta pretrčao ovu pistu da ne bi napravili 2 tunela, da ipak na kraju bude 1 tunel. Ovo što smo radili nazivali sportska disciplina 450 metara sa preponama, jer razmak između dvije žice na aerodromu iznosi negdje oko 450 metara. Podzemne vode, nedostatak alata, nepovoljni vremenski uvjeti, sve je to otežavalo situaciju kopanja. Ovdje na kući Kolarevih, vi na hrvatskom jeziku kažete čavlić, mi kažemo ekser, jel? Ova tačka ovdje definiše geodetsku tačku na butmirskoj strani sa kojom smo fiksirali osovinu tunela. Drugi čavlić bio je na drugom katu ove kuće u podu. 30. srpnja 1993. oko 21 sat akcija je bila gotova. 2 čovjeka kopajući s različite strane spojili su ruke ispod piste i Sarajevo je dobilo siguran prolaz prema slobodi. Niz ove stepenice se u stvari ulazilo u Sarajevo. Evo. Ovo je privremeni izlaz dok ga ne rekonstruišemo i napravimo do Sarajeva. Znate, ima onaj vic o Bosancima, kad Bosanci grade tunel, napravi je 2 jer se promaše, međutim, ovo što smo mi uradili u ratu demantuje. Bosanci nisu takvi, ipak Bosanci kad grade naprave 1 tunel. Kroz legendarni tunel iz Sarajeva dozvolu za bijeg iz grada uspjela je dobiti tada u podmakloj trudnoći Sanja Doko. Rođak se bojao da mi se što ne dogodi. Ja sam se bojala da se ne porodim, jer mislim, grozan je osjećaj, nemate zraka, da vas ne ulovi panika od toga, jer nema kraja, vi ne vidite kraj, to je 800 metara skoro. Tako da nije bilo ni malo svejedno. Sanji su u to vrijeme bile pomiješane emocije, morala je otići i spasiti sebe i dijete, a s druge strane ostaviti roditelje zarobljene pod kišom metaka. Drago ti je, s jedne strane ideš u slobodu, spašavam dijete, radi njega sam i krenula, nije bilo struje, vode, kako bi to se proteklo u Sarajevu, ne znam. Ali opet ostavljaš sve svoje, ideš u nepoznato, ali udišeš punim plućima normalno kad izađeš. Prokopavanje tunela za mnoga je označilo novi život. Hrana, oružje, lijekovi, sve je stizalo tunelom. Teret od 200 do 300 kg ljudi su u početku gurali ručno. Kasnije su uspostavljena i kolica, ali transport se zbog snajperskog granatiranja uglavnom obavljao noću. Srpska strana otkrila je tajnu, ali tunel nikada nisu uspjeli srušiti. Nije bilo dovoljno da vam neko donese konzervu i da je očekuje da vam je spasio život, znate. Jednostavno, te konzerve vam ne pomažu protiv tenkova. Metar širine, 1,5 visine, 1450 dana, ovaj tunel bio je ratna žila kucavica. Ne znam, neka je delegacija bila i sad oni mene pitaju, znaju da sam to radio, kaže, gospodine Brankoviću, a što je ovako nizak tunel? Ja im kažem, u Sarajevu se mora ući po GT glavi. Unatoč 4-godišnjoj opsadi i ubijanju grada, Sarajlije nisu izgubile smisao za humor. Tako kroz smiješak broje kopče na glavama ljudi koji su prolazili sa sarajevske strane koja je bila obložena metalnim limovima. 13 šavova u prvom prolasku kroz tunel pamti i general Jovan Divjak. Neki od njih su zažalili kako što nisu uzeli ovako lica, jer završili su u bolnicama tamo sa nekim kopčama na glavi. Naprimjer, švedski ambasador imao 9 kopći na glavi, austrijski ambasador i tako ti pojedini kojima smo mi nudili, oni nisu htjeli da prihvati. Broj ljudi koji su iz tunela izašli s kopčama nikad se neće doznati. Sa butmirske strane smo upravili tunel od drveta u stvari.
Mi smo imali tu planine i To nije bilo puno kopčina? To nije bilo puno kopčina glava. Naša bosanska glava je mogla u jelovinu da podnese. Malo da se našalimo. Priča o Sarajlijama koji ni tijekom najtežeg granatiranja nisu izgubili duh zapanjila je svijet. Unatoč svakodnevnom pucanju organizirali su kazališne predstave, glazbene koncerte, osnivali udruge Kako ostati normalan. U tunelu je bilo i nekoliko svadbi. I vjenčali smo se i pješice išli u crkvu vjenčat se i tako da sve to ima groznih, a ima i tako lijepih trenutaka i uspomena krasnih. Izabrana je i mis opsade Sarajeva, što je opljevao i poznati svjetski humanitarac Bono Vox, šokiran tom ratnom pričom. To je istinska prva deblokada grada Sarajeva iz tog sramotnog čeličnog obruča. Obitelj Kolar danas se dobro sjeća. Kad je stigla vojska bez problema pristali su da se od njihove kuće i garaže napravi ulaz u tunel. Izvornih 20 metara postoji i danas. Nije malo, vjerujem. Neki se žali čak i za ovo 20 metara kako će proći. Poslije rata obitelj Kolar odlučila je sačuvati sve što se koristilo, najviše zbog Nane Šide, iz obitelji koja je uvijek imala čašu vode i krišku kruha za iscrpljene vojnike koji su danima prolazili tunelom. S njom se čak htio fotografirati komandant stabilizacijskih snaga u Bosni. Njemu bilo interesantno, jedna muslimanka, stara žena, baš pokrivena, fino. Rekao, Nano, ovaj ti se nije ni s Alijom Izetbegovićem sliku, a sliku se s tobom. Dole stavio tu sliku jedan stolić, od toga je počeo uzeti tunelu. Danas imaju i kazete iz tog doba, što nije bilo lagano nabaviti jer je snimanje u tunelu bilo strogo zabranjeno, a kamoli prikazivanje na televiziji. Obično tu niko ne priča, niti pita išta kad gleda film, jer početak ovoga filma prikazuje snimke razaranja Sarajeva i ljudi, pogotovo koji su već bili prohodali po gradu, ne mogu to da shvate, da se to moglo desiti tu stvar. I don't know what to say because it's the first time I've seen like this, but I thought it was very hard to live in. U emocijama nabijenom tunelu sve ima svoju vrijednost. To su kolica koje je koristio bosanski predsjednik u to vrijeme. I evo, mene to malo više veže zato što sam ja njega lično gurao kroz tunel 2 puta na tim kolicima. U posao oko muzeja danas je uključena cijela obitelj, svatko ima neki zadatak. Ajmo malo kroz tunel, ljepoto moja. A ljubav prema tunelima prenijeli su i na unuke. Evo jedan od unuka ovdje, on je mlađi. Kaže i on da bi mogao biti na tunelu za 20 godina. Sanja je iz grada pobjegla 1992. i nikad se više nije vratila. Njezin dom već 16,5 godina nalazi se u Zagrebu sa suprugom i 2 djece. Sin Marko još ne zna detaljno cijelu priču o tunelu. Nisam čak uspjela pogledati niti film koji je snimljen kod toga. To mi je žao, ali evo ispravit ću prvom prilikom, baš imam želju otići vidjeti. Pa ću tako i Marka povesti da vidi gdje je ne znajući prošao kroz što. Legendarni tunel koji je spasio cijeli grad nije dobio status kulturnog dobra. Ne spominje se na turističkim brošurama, web stranicama, nije ucrtan na mapama. No o njemu se raspituju generali, ambasadori, visoki predstavnici, čak i glumci. Mira Furlan, Daniel Craig, Michael Moore, Jeremy Irons, Gillian Anderson, Emily Watson, Richard Gere, samo su neki koji su ga posjetili. Naprimjer, Richard Gere kad se pojavio na vratima, sjed čovjek u naučalama, malo ovako, nikad čovjeka toga nisam zamišljao na takav način, na primjer. Morgan Freeman je bio tu sigurno 40 minuta. Njega je baš sve zanimalo. Zahvaljujući tunelu spasa izbjegnuta je masovna glad. Spašeni su mnogi životi. Ostatak ljudi opstao je samo zahvaljujući duhovitošću u najtežim vremenima koje su zadržali i dan danas.